Inshuti bakunze ibijwi rya Amerika nkuko mubibona ahangaha turi mu nkambi ya Baraka, nimwe mu nkambi ziri hano mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubibona iyi nkambi irimo abantu benshi, yahungiyemo abantu baturutse mu bice bya Teritwari ya Masisi, ahitwa Rubaya na Ngungu. Ariko muri iri joro iyi nkambi yasuwe n'amabandi cyane, aho abagore 9 bose bafashwe ku ngufu. Ni ukuvuga aya mazu mato y'impunzi murimo kubona ahangaha, amazu arenga 100 muri aya ngaya, aya mazu matoya y'impunzi yabashije gusurwa n'amabandi. Bamwe babatwaye amafaranga yabo, hari abo batwaye amamiliyoni y'amafaranga y'amakongomani, abandi babatwara ibihumbi biri hagati ya 300 ndetse na 500 by'amakongomani. Izi mpunzi zivuga ko iki kibazo kiziremereye cyane, kuko kuba mu ijoro rimwe aba baturage babashije guhura n'ibi bikorwa mu ijoro rimwe, abagore 9 bagafatwa ku ngufu. Izi mpunzi zivuga ko ari ibibazo bibaremereye, ndetse bagasaba ubuyobozi ko bwagira icyo bukora vuba na bwangu kugira ngo ibibazo nk'ibi bitazongera kugaruka muri iyi nkambi. Twibutse yuko muri iyi nkambi inzego z'umutekano za leta zirimo polisi y'igihugu ari nkeya cyane. Niyo mpamvu izi mpunzi nazo zisaba ko ubuyobozi bugomba kongera umubare w'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu muri iyi nkambi kugira ngo umutekano wazo ukomeze kuba mwiza. Nibyo twabashije kubona muri iyi nkambi. Ibindi turagenda tuvugana na bamwe muri izi mpunzi babashije guhura n'ibyo bibazo ndetse n'ubuyobozi bw'iyi nkambi kugira ngo tumenye uko ibibazo bimeze. Jimmy Shukurani Bakomera, ijwi rya Amerika muri site ya Baraka.